Jednom davno, još dok sam bila mala u jednom kaubojskom filmu sam vidjela kako kauboji, odnosno da kažem ta nova američka civilizacija, odnosno ti fotografi, među prvim fotografima, znači krajem 18. početkom 19. veka, pokušali su da uslikaju neka indijanska plemena. Pritom se indijanski poglavica mnogo bunio zato što je smatrao da ukoliko se oni fotografišu, da će fotografija na taj način da ukrade njihovu dušu. Vrlo često kada idem negde sa svojim telefonom, koji naravno mi je jako koristan u poslu, i telefon i razne fotografije i slike koje slikam, odnosno i oglasi koje sama pravim. Znači, jedan sam od ljudi koji praktično na neki način žive od te vizualnog stvaranja i vizualne umetnosti. Vrlo često se setim reči i misli tih Indijanaca. U savremenoj tehnologiji postali smo na neki način robovi tih malih aparata koji se zovu mobilni telefone. Kako vi balansirate u odnosu, znači, na privatni život i na mobilni telefon? Da li je mobilni telefon postao vaša sloboda ili vaše ropstvo? Mislite o tome?